مالك يوم الدين إياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم مسيب جلبه باوي دن يتا الله سبحانه وتعالى هيدن إنسينو مكو هيدن توبا روتو مكو تادي نون كان الله سبحانه وتعالى إني يا عبادي وانا اسرفوا على ذنوبهم فاغفروا ذنوبكم إن الله يغفر الذنوب جميعا heyko non ko jiyaabe Allah onon waɗu e bakkatuji ha muti e nder bakkatuji mum nder to muti ton ha muti e nder bakkatuji mum ɗin iɗen andi ko nde Allah subhanahu wa ta'ala ha tikkani goɗɗo o tawi haray o muti e nder bakkatuji makko ɗin tawa hande kadi ara bakkatuji makko ɗin domini moƴƴi makko ɗin nde tawde noon hanana julɗo on nde tawata hara ko bakkatuji makko ɗin dominta moƴƴi makko ɗin nde tawde sa waɗi moƴƴere ko gotum jeenayi windete watte ko golleɗa ko wona sappo sa waɗi bakkatu goto kon ɗon tum windete ay kono ɗum ɗon holli e jaka neɗɗo so yeehi ha bakkatuji makko ɗin o watti fubbade macci ɗi o mutti e nder majji tole ɗum gara Allah subhanahu wa ta'ala tikkanimo kono ɗum e ɗum muɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala wini ko onon yo jiyaɓe yawɓe ha waɗi bakkatuji ha muti e nder bakkatuji mum ɗin huɓidi ɗum ha tatti bihin hati atuhum tawi bakkatuji maɓɓe ɗi laniɓe huɓidade ɓe ala moƴƴere hande kadi hay batte ko boneji tum woni koɓe mari ay si fontama ɗeri golli maɓɓe ɗin a tawi ko boneji ɗin tum woni ton ko ɗum domini moƴƴi ɗin o wini tuube rutto ɗon kam min Allah insinane kala inna Allah yahfiru zunuba jamia Allah yafanto on bakkatuji ɗin wosi on tuubi o yafato ɗum noon hiɗen tuuba insino rutto e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay yettamo hattinirde yettugol hiɗen juula du'ano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama mo tawata hara ko Allah subhanahu wa ta'ala neliri ɗum diina gonga ay kaɗo diina wiyetake diina l'islam ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi honnum inna diina inda Allah al islam hiɗen tuuba rutto e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala du'ano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama nde tawde nelaɗo maki mo juuli e ande wotere mana mo du'ani kila ande wotere mi du'antomo laabi sappo ko ɗum woni fandaɗo juulugol e nelaɗo salli ala muhammadin mana du'ani e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama nelaɗo maki mo du'ani kalande wotere mi du'antomo laabi sappo ay mi du'antomo laabi sappo e non si nelaɗo du'ani kema haray ko alhamdulillahi rabbil alamina ay ko ɗo kadi ko woni ko handuɗen ñentinde oɗo nder sallallahu alaihi wasallam eɗen du'onmo juula e makko e ɓeygore makko nde yo Allah hisimmo e kala jokkuɗo ko jokki ko ha ñande dargal ngal dari hiɗen mawlo Allah e bone pittande wonkiji meɗen hiɗen mawlo Allah e bone pittande wonkiji moɗen ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri hewde kon inna nafsa la ammaratu bisu'i wonki kingi ko yamirta jomma ko weli foti hey ko ɓuri hewde kon noon a tawi wonki kingi ko yiɗinte kon a tawi na ko Allah yiɗi yarli safi ko ɗum ɓeynata wo neɗɗo ɗuuriɗo ko honno woni ɗuuragol koko wiyete mbeleji aduna kon fof par ce que ko ɓuri hewde kon ko wiyete mbele aduna kon ko wonki kin cuɗante kon a tawa na ko Allah yiɗi yarli ko ɗi piggiɗi Allah subhanahu wa ta'ala rentini ko ɗum ɗon wonki kin ke cuɗante
ay ɗum noon kanko Allah subahanahu wa taala ko ɗum woni ɗuragol wonki ki jiiɗa hunde nden ha ay ko ɓuri hewde kolle ko wonki ki jiiɗi kon tun on tigi jokkay fa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarru lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum heewi ka yiɗo ton hunde hara konko jiɗuɗon ɗon ko ɗum ɗon ɓuri on hara ko bone wonande on heewi ka aña ton hunde hara konko añiron ɗon ko ɗon moƴƴere nde woni kono ko wonki kin naɓata on tigi e ɗum ɗon ay itta baw hawa o nafsahu o neɗɗo o jokki mbelaje wonki makko kin joni noon ko on woni ɗuragol habdugolle wonki mum ko so tawni ki fewtinima hunde raade andi pellete ɗum ɗo nde tawde wonki kin commandi neɗɗo on ko wonki kin ko wiyete ɓernde nden alqalbu ko ɗum ɗon commandi neɗɗo on ayi bon joni a adday joni a sooday télévision joƴƴina ka salon ma sa huɓɓinde ɗo joni télévision ma o ne woodi toon piiji dagiɗi darugol ne woodi seniji daganiɗi julɗo darugol ne woodi seniji ɗi andanɗore ma ɗi daganaki julɗo darugol mais ko an jogui télécommandement on na an commandi ko an commandi ka ko commande mana ko commande télé on commandi télé on ka ko commandi télé on andi ko honnum hani feƴƴude ka télé wona télé on imposé to ina ko ɗum ɗo feƴƴata ɗo ayi kono si ha tawi hande kadi ko télé on andi ko honnum feƴƴata ka télé toon na télécommande on andi ara hulɓinike ha kono ɓerde nden e neɗɗo on hani wawde bon ko mana ko neɗɗo on ko taw hara ko kanko commandi wonki makko kin siki cuɗanima hunde o tawi ɗum ɗo hi hawrodiral e ko Allah yiɗi yarli kon o salo o ina ɗum ɗo wata wonude ayi ko ɓuri mettude heɓde ko ɗum ɗon ɓuri sattude noon no nelaɗo make noon jihadi nafsi haɓodugol e wonki mum kin ɗum ɓuri sattude di ƴettugol kaafa darota e keefeero jihadi nafsi ɗum noon hiɗen mawlo Allah e pittande wonkiji meɗen eyi ko waɗi kala mo Allah subhanahu wa taala fewni ko on woni fewɗo ɗen tori Allah Allah subhanahu wa taala fewnu en kala mo Allah subhanahu wa taala majjini heɓata kadi fewnomo ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala woɗɗidiren ko wiyete majjere kom nam ɓawa ɗum baada auzu billahi min alcheytanir rajim hiɗen jildito e oɗo qissa meɗen ko yowiti e qissa annabi isa alayhi salam de tawde noon enen mofte nelaɗo mouhammadou sallallah alah wa sallam annabaɓe fopp hiɗen gonɗiniɓe hiɗen jaɓiɓe ɓe fopp ko rasulullahi ko immorde ko Allah woni ko neliɓe la nufarriqu bayna ahadi min rusulihi enen nelaɓe fopp en senedirta ɓe fopp maɓɓe hiɓe fotana en ter ɓe fopp ko immorde ko Allah ɓe fopp maɓɓe kadi ko kalimatu tawhid ko ɗum woni ko ɓe nelira la ilaha illallah annabaɓe fof ko ɗum ɗo ɓe ardi kono hanana e goto innowo e min mi jaɓi oɗo annabajo mi jaɓali oɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala e huɗiri bani israila koko tawi ɓe jaɓi annabaɓe fof ɓe wi ɓe jaɓali nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam e hoore ɗum ɗon kanko woni khatimun nabiyina eyi kanko woni timmode annabaɓe eyi kanko woni almami nelaɓeɓen fopp eyi baada auzu billahi min alcheytanir rajim joni nde nene mariama taw nde Allah subhanahu wa ta'ala wino ya mariama inna allaha istafaki wa tahirika ala nisa'il alamina mariama an Allah suɓikema o laɓɓinima e hoore sonnaɓe windere nden fof sabu honno wiwde sabu fi honno nu ko wiɗen ɗo kon sabu nene mariama tawno ko nene annabi sa tawno ko ɗuuriɗo neɗɗo mo waɗata ko boni ko neɗɗo ɗuuriɗo neɗɗo laaɓuɗo ayi ha o yahi ka burure ka tamaroje ha no seydina jibril tawirimo toon ni o yi seydina jibril no ara e makko o wi inni a'udhu bika ay min Allah in kunta taqija an o gorko wonɗo e arde yanɗo mi mawliki Allah e ma si tawi ko a hulowo Allah jibrilu inni rasulullahi ilayki min komi nelaɗo faadema ay fiyomi okke ɓiɗɗo nene mariama inni ko wonno mi wawata heɓirde ɓiɗɗo min hande gorko memalilam ay o inni kazalika la yafalu maru in zita sayan fan yaqul lahu kun fayakunu Allah ko ni gollirta ko faala waɗete kon kanko so faalama wadde hunde o wiyan tuñode wonunde wona kun fayakunu fiyaki Allah on ko hakkude kaafu e nunu woni ay ko kun si woni fayakunu woni lanni ay ɗum ala ƴettugol tan walla argument ɗuɗuɗo ay on say o wutti ka tegga makko o tegi o mana o saawi annabi isa e ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni inda misla isa inda Allah ka masali adama ande misal isa ka Allah ne wawa misal adama baba adama o mara nene o mara baba kanko woni abul basari kanko woni ko ada tagede ko boni nene makko ko boni pam makko ay alen annabi isa na mari nene o mara baba
ay bon ko ɗum kamɓe ɗiɗo wawi taggude maɓɓe ndi eɓɓodiri kamɓe ɗiɗo bon ɓawa ɗum honnu ɓa yahiɗo ga annabi Isa jibinama nene makko ardi e makko ka hoɗo yimɓe ɓen ɓeyni am mariama min andiranama waɗugol ko boni kon toytuɗa noon o ɓiɗɗo ɓaga watta ko boni ay on sey Allah subhanahu wa taala wi ko ɓiɗɗo on interveni ɓiɗɗo penujo on ko ɗum Allah subhanahu wa taala ni wa yukallimu nasa fil mahadi wa kahala annabi Isa o yewtayno ka woni penuɗon e ka hellifaɗon fof tawi yewtere nden ko wotere ay ɓiɗɗo on imposé ɗon o woni inni rasulullahi ilaykum min komi nelaɗo faade e moɗon ay ko ɗum kanko annabi Isa fuɗɗi yewtude tawi ko penu ay on sayno yeyi ɗon noon ha kanko ɓay o nelama faade bani israila en o yewtiɓe ha o inni heyi min miɗo moƴƴinana on loopal ko way miɗo forma loopal mana miɗo moƴƴina miɗo maha ay loopal forme sondu mi wutta immo wira yaha miɗo wuntina wumuɓe miɗo ñawda ñaw barasi mana nawnare nangayde goɗɗo hara guƴe ɗen taƴata ay miɗo wuntina wumɓe neɗɗo kadi si maayi miɗo wawi mo immintinde ɗum ɗon fof tawi o waɗay kanko annabi Isa on say bani israil en ɓe ni o ko ɓiɗɗo Allah ni ko marewemo o wi o inni rasulullahi ay allahu rabbi wa rabbukum fa abudu haza siratu mustaqim o ni o way ɗum ɗo fof ko immorde e gandal Allah ko Allah okkimmi Allah reweteɗo on hino ton ko on ɗon woni koye toon hawa rabbi wa rabbukum ko on ɗon jeemi koye jeemum haja siratu mustaqim o wi ko ɗum woni gonga on nani ko ɗum woni lawol fewgol ngol Allah reweteɗo ton wona min Isa dey min Isa wona mi reweteɗo min rasulullahi ko mi nelaɗo Allah ittabiuni ahadakum ila sirata mustaqimin jokkelan mi fewna on e lawol fewgol ngol ay falamma asa minhumul kufra ndew yawno noon ha hande kadi o taƴi o andi ɓeɗo wona fewoɓe fes o andi ɓe fewata hande kadi o wi man ansari ilallahi kombo wallatala faade e Allah ay ko ɗum waɗi bani israila juif ko yimɓe yoruɓe hoore ay Allah subhanahu wa taala waɗan ɓe nemaji ɗin fop ɓe sali gonga Allah subhanahu wa taala huɗiri ɓe saabu nemaji maɓɓe ɗin ɓe heɓa jawle goy ɓe jogui jawle kono Allah watta barki e muɗum Allah watta par ce que ndaare tun hande jawle maɓɓe koye mari kon fof konnu na waɗiri ɗum gueriji warira yimɓe ayi ɓe mari jawde kono Allah watta barki e muɗum o ni ko mbolata tan faade Allah gonɗinnoɓe mo ɓen ɓurnoɓe fande gonnoɓe ɓen ansaru ɓen ananu menen ansarullahi men wallete faade e Allah amanna billahi men gonɗini Allah washadu seedo bi annana no menen muslimina men jebbilike men jaɓi ayi men jaɓi ɗum ko ɓuuri hewde sa daari hulɓini ha e annabaɓe fof sa daari noddeɓe ata ko ɓuuri ɓaɗa ko jaɓoɓe dina kan jawiɓe gonga on ɓen ko ɓum ɓuuri fanɗude ayi si a daari annabi adama nde o yaltinano ko alijanna astahfirullah ay nolle annabi adama ɗo yaltinano ko alijanna kanko e iblis ko Allah subhanahu wa taala qul bitu minha jamia cippe on fopp moɗon baba adama seytane nene hawa mana joni yedduɗo Allah e provoque ɗo ha Allah yedda on fopp moɗon meme leydi wujjuɗo e soruɗo ko wujja e fopp maɓɓe ñawore maɓɓe nden ko wotere ay par ce que min Allah mi tagui on mi naadi on ko alijanna ɗo mi wi ñaame kala ko faala ɗon fof no newani o ga heddi ngal leggal o taw ñamugal ɗo goɗɗo go ari cuɗani on ɗum woni yo ñamugal o ñamugo heddal joni noon cuɗanɗo yo ñaamu leggal ngal e no ñamuɗo o fopp moɗon meme ka leydi fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun hande kadi o alijanna ɗo on artu yeyɗo kono noon hande kadi on soodaymo kaasi a kaas ay on sooday alijanna hande kadi naton ɗo on waɗoya dewal Allah kadi so on rewirali ngal kadi no Allah subhanahu wa taala faalidira noon kadi o jaɓata o salo kadi a rewa e Allah fiya heɓu alijanna hara kadi kono Allah faalira noon kadi ay toroɗamo kadi yo jaɓane kadi a wiyata ɗo joni ɓaya ɓami juuli joni ko forcément Allah jaɓa julde ande Allah subhanahu wa taala ni no woodi honi hakkude an e jiyaɗon ko wawi ko du'agol jaabingol ngol ko min Allah woodi a raway Allah no hana rewirede no net siko juulugol totta julde nden haqqeji mayre on fopp mayre farillaji e sunnaji timma tis janga fatiha selluɗo ha timmi tis harana jangilgol no jangiri wa maɗɗiɗo ƴulɓe yiite ay dolita hurufuje ɗen haqqeji mabɓe jon waɗa ruku timmuɗo sujudu timmuɗo
tayya timmuɗo julde nden hande timmatti si toroɗa noon Allah Allah jaɓanan ay e yurmede makko kanko Allah o jaɓane ay sa rewiri Allah no faadira ɗa wala kanko o jaɓata ay a tefay anda no Allah rewirta ko ɗum waɗo ibuduni arifuni qabla anta abuduni katoɗen anden ko honno Allah faala e rewirmo taw anden ɗum ha gaynen daroɗen noon e hoore ɗon ɗon sen heeɓi faljire nder muɗum rabbana la tuakhzina in nasina wa akhtana Allah wata nangitir men konkome faljima konkome yejjiti ay o ƴettani en garanti ɗum o nangirta en ko yejjutuɗen walla ko faljuɗen ay kono noon en rewirta Allah wiyen no faale men on wiyen o jaɓa wala o jaɓata ɗum ko o wi kono o sar'iriri noon ko noon rewirtenmo o jaɓa noon ayi o jaɓa ayi kono waɗi so inni mana ko ɗum on tigi anda sariyaji ɗin fopp ayi juula no hana juulere nden on se Allah subhanahu wa taala o jaɓa julde nden ayi ko ɗum ɓeɗo ɓenni mana rabbana joomi amen amanna men gonɗini bima anzalta alqur'anare nde cippinɗa nden ayi alqur'anare nde cippinɗa nden ayi ko ɗum waɗi ko ɗum o faandiɗo mana nde o wino yoɓe cippo qulna habitu min ha jamia cippi on fof fa imma yati annakum minni hudan faman tabi wala khafun ala ko alqur'ana e sunna joni cippi hande kadi o aljanna ɗo son naata ɗo hande kadi on rewa on waɗa dewal ngal Allah yiɗi yarli ngal mi sabu yurmede alande naton heɓon aljanna ay ɓay hay goto wata gollande aljanna ko ɗum o faandiɗo ɗon ko alqur'ana e sunna jangga alqur'ana on anda jangga hadise je nelaɗo ɗen anda ko ɗum ɗo nelaɗo goldiri diina ewtira ɓawo ɗum ɗon o jaɓana on golle moɗon nden ayi ko ɗum o faandiɗo ɗon joni noon iblisa kanko o imposi o wi Allah kasi o wi ɓay Allah subhanahu wa taala ni iblisa ammi huɗima ko a neɗɗo seytane ko a neɗɗo yetimi fuɗima saabu ko waɗɗa jiyaɗa on yeddi Allah kon o inni gasi ɓay tun ko sabu o ɓiɗɗo adama ɗo woni ko yaltinirɗa lan ka aljanna ɗo on nun iblisa wi o wi la aqde anna lahum siratikal mustaqima mi jooɗanto ɓiɓɓe adama ɓe lawol fewgol ngol fof kala ko moƴƴere heɓoto mi sakkotoɓe ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala o wiyali man amila ay ma ko winni hon num ko man jaa bil hasanati par ce que neɗɗo on hiɗa wawi darade ɗo ha gayna juula hara kadi kono hana juulirede noon netti seytane daro ha julde ma nden nde bona ay par ce que so tawi woni ko a julɗo tawi woni jawle yimɓe ɓen daɗata e junngo ma ay rewɓe yimɓe ɓen daɗata e junngo ma mana kawtal ma ngal hoolakima nelaɗo maki ko on boni hisuɗo yawmal qiyama ko on maayuɗo ha gayni tawi kawtal mum ngal hino hooli ɗum ay ɓe hula e feema e rewɓe maɓɓe ɓen si ɓe hucciti ɓe hula e feema jawle maɓɓe ɗen si ɓe hucciti ɓe hula e feema bone ɓiɓɓe maɓɓe ɓen si ɓe hucciti ɓe hoolima haqqan nelaɗo maki ko ɗo woni hisuɗo on hisuɗo e bone kawtal muɗum si tawi woni a juulay kono inchallahu kawtal ma ngal no woli bone ma bon andi julden ma nden ara nde marsali iblis ne sabu julde ma nden boni ay a juulay kono ɗaron ndi gañane ndi a yiɗana siɗɗo ma sa yiɗa siɗɗo ma no moƴƴere aɗa welti hara hiɗa seytini ay a lorray kawtal ma bon e goɗɗi goo bon julde ma nden nde jaɓetake ma goɗɗi goo sa waɗire ko wiye ɓe jiiɓi kala ko waɗata ko yo hollire ko yo ande ko an waɗi yiingo ɗum noon fof Allah subhanahu wa taala jaɓata ko ɗum waɗi neɗɗon ko ɗum waɗi ko laɓɓinangol Allah dewangal kala ko on tigi waɗirta waɗira fi Allah ɓawo nde waɗirɗa fi Allah haray a tefa ton hande kadi yo goɗɗo goo andu hay tawi woni goɗɗo andi an anniye ma on ko Allah yenuɗa golle maɗen innamal a'malu binniya wa innama li kulli imrin ma nawa ay ko yenuɗa ka ɓernde ma nden ko sabu ko gollirɗa kon Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗon woni ko yoɓata siko sabu Allah waɗirɗa o yoɓa siko sabu goɗɗo goo o accide ko moɗanɗa sabu mum ɗum ñande lakar sewtoyama joddi tawi no wodi ton yoɓowo so kona Allah on ɗon o yoɓoyte ayi ko ɗum waɗi ni ko man jaa bil hasanati falahu ajru amsaliha ko kala arɗo kan ɗo tawi addori moƴƴere himo mari intérêt embere konko golli ɗon kadi ay ko ɗum waɗi neɗɗo o wakkilto o golla o juula ha gayno seytane daro ha o bonna julde nde ay o sakko ma taw fi wota a juulu ay si o ronkima ɗon a juuli o daro ɗo o wona o cokkama ɗon kadi ha julde nde nde bona ay hajju waka zalika e korka waka zalika moƴƴereji ɗin fopp waka zalika ayi
joni yaɗo joni goɗɗo o yata o taɗo joni goɗɗo hino maapi hino tampi o ƴetta jawdi makko o wallamo o yaltinamo e tampere nden o wallitomo o ittamo e soñdia jakki yahoya ɗon tun ko ala naafira ni yen hakkudeji maɓɓe ha ko gonga ma wona ñande ma ponoɗa hunde kaari ha ko hande weeti ay eyo naafi Allah waɗirnoɗa ay neɗɗo an tanke ko fi Allah waɗirɗa hande kadi si honnunde yani yeggutu ɗum ɗon fesi acca ko Allah subhanahu wa ta'ala ay la nuridu minkum jazaan wala sukura nde yaɓe nde o yahi sonna mum horuno tawi ɓe horude ɓe balɗe tati ɓe hoori ila ndema bimbi ha kikiɗe ay goɗɗo gwadno toro fi sabilillah tawi ɓe maraka ɓe mum turasina ɗum ɗon ɓe ƴetti ɓe jonnimo ay deuxiéme jour on kadi ɓe hoori ha hewti ka huntoto ɗon tawi ala fustisina ɗum ɗon woɓɓe goo kadi ari hino toro weela ɓe ƴetti ɓe jonni ɓe ha timmi balɗe tati kono ɓe wino ɓe wi la nuridu minkum jazaan wala sukura min okkiralalo ñamete min faalaka intérêt hay o taw wi men hay merci o taw jarnu men jarne Allah subhanahu wa ta'ala ay la nuridu minkum jazaan wala sukura kono sa waɗiri sabu Allah wata ɗaɓɓu jarnede ɗaɓɓu baraji ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala ay dañƴini joddi ndi Allah yeɓuma ndi e ko goɗɗo goo weltantoma addana ɗo ɗum wona gotum ay sa waɗani ɗo yimɓeɓe moƴƴereji 9 e 100.000 dimanche ɗa waɗande ɗo jamaji ɗi moƴƴere faami ñande waɗoyɗaɓe bone hun gotum woɓe yejjiti moƴƴereji ɗi waɗanɗaɓe ɗin fop innal insana li rabbihi lakanudu neɗɗo on dullani du Allah neɗɗo on dullani Allah taguɗo mo on ko an banu adama ɗimo mum woni o dullanta surtout haw fewndo hande ko intérêt jokka ko jamanu intérêt si ɗamari jawdi ɗo yimɓe ko saabu jawdi ma ndi jokkirte ñande ndi ne waya siɓe jokkete kono ɓay hiɗa andi ɗum ko waɗata ko waɗiri sabu Allah ayi ko ɗum seytane ni mi joɗanta ɓe lawol fewngol ngol fof a tawata ɓurɓe ɗiwrude ɓiɓɓe adama ɓe ga tawata yettoɓe ma ko ɗum waɗi sa dari ɗo annabaɓe ge ɗuɗude taway ko jaɓuɓe ɓen ko ɓen ɓuuri fanɗude kono Allah subhanahu wa ta'ala oyni ala inna hizballahi humul muflihuna fedde Allah nden jaɓuɓe ɓen koɓe fanɗi o koɓe fanɗi faami oyni wallahi ko ɓen ɗon woni ko folata fedde Allah nden ko ɓen woni ko folata ala inna hizballahi humul muflihuna ay fedde Allah nden ko ɓen ɗon woni ko folata ay ɗum o inni on nun e tuma nde o sowno e maɓɓe ɓe inni rabbana jami men amanna men gonɗini bima anzalta ndende jippinɗa ay bima anzalta o alqur'an sifata watta ba ana rasula men jokki nelaɗo on faktubuna windu men ma ashahidina wondude e seediɓe ay wondude e seediɓe wondema an ko a nelaɗo Allah an annabi Isa wona ɓiɗɗo Allah ko a nelaɗo Allah wa makarullahi wa makarullahi wallahu hayrul makirina joni noon ɓeɗo heferaɓe saliɓe ɓe fewji fi nangugol annabi Isa fempamo ɓay tum ɓe salike ɓe rewamo ɓe inni hande kadi ɓe ƴettamo ɓe fempa ɓe haɓɓamo ɗon hande kadi forcé o yiiɗi o añi ko ma ɓe rewamo ɓay hara imo haɓɓa himo nokku gotum o wawata mannade ɗon ko ma ɓe rewamo ayi ɓe guerde makko ha ɓe tawi ɓe jaɓali ɗum ɓe joni noon ɓe fokkiti noon nangugol mo ɓe dogi o dogi ha o yewtoyi e suudu o naati e nder suudu nde o naatuno ka nder suudu Allah subhanahu wa ta'ala ƴentinirimo ɗon o yaltiniri ko warñakere suudu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ƴentinimo nayi mo ko asamaw kanko annabi Misa wonton toujours en tentinayi ɗum en répétay nande goo nande ɗiɗi annabi Isa o ma yaali annabi Isa fempaka ay Allah ƴentinnoma ko asamaw o dandi annabajo makko on ay o inni annabi Isa cippoyto fende mondo akhiru zaman ay sewti ka dargal ɓatti ka dargal darato annabi Isa cippoyto ɓe wi noon nde annabi Isa no cippoyo ata e fewde on sa yimɓe ata e moƴƴiɓe ɗuuɗa ko waɗi noon aduna on ko no woni e mutorde noon ko noon jamanu gum woni e halkorde boneji ɗin woni e yaajirde ay nde dargal no hewde kala luttuɓe wuurde ɓe ga tawa e fayda moƴƴuɗo ɗuuɗa ko ɗum waɗi ndareɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko yimɓe moƴƴi ɓen tun o hawjanta o ƴettita ɓen tun woni ƴettude o natta e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o ini bombe ɓen
ɓe mi hawjantaɓe mi accaɓe kawar leydi ɗo fiyeɓe ɓeydo bakkatuji fiyeɓe rondo bakkatuji ha heewa mi heɓa komi nangiroyaɓe ñande janggo ay par ce que yimɓe yiite ɓe daroytogo e ñande janggo Allah subhanahu wa taala si ɓe nanggama e fokkitinama ka yiite ɓe wiya ɓe inna Allah hey ɓe inna Allah a toñali men hey ko men bandinani ayanari manam ɓe qirito e hoore wonkiji maɓɓe ɗin ay ɓe inna Allah hey ko men bandinani Allah a toñali men fes hey Allah sa naadi men aljanna haraya toñi men ko yiite men handi hey ɓe qirito ay oyni yimɓe bombe ɓen ka hoore leydi ɗo innuɓe ɗo khaduma al khaidina weeli foti tun ko ɗum ɓe jogi Allah subhanahu wa taala ɓe mi hawjantaɓe fi honnum fiije ɓe ɓeydo bakkatuji ɓe waɗi bakkatuji andi ko ɗum goɗɗo ɓeyna goɗɗo ndaare ɗo goɗɗo sino faala wadde heɓude preuve e hoorema o accay ha lanna ukkade ay o accay ha muta toon tole ay preuve o leera ñayi hara so ɓe noddima ɗo joni ɓe wi hunde kaari ko memmi ndawɓe ne hina preuve o ay kon to marɗa ko sortora hina preuve o ay oba ko ɗum waɗi woɓɓe goyno jokkiɗo piƴino probare no sikka no hartinirde haqiqa ay hara ɓe famali ay Allah subhanahu wa taala accaɓe ɗon ay Allah subhanahu wa taala mi okkoraɓe jawdi mi ɓeydaɓe jawdi mi ɓeydaɓe doole fiyeɓe bew ay moƴƴoɓe Allah subhanahu wa taala wi ɓen ɗon mi ƴettitaɓe ay ko ɗum waɗi sowni ko ɓuuri hewde kon nde annabi sano cippoyo a tawa fayda moƴƴuɗo ɗuuɗa par ce que are ko akhir zaman no jamano mutorta non ko non aduna woni e halkorde moƴƴe ɓen fof ara Allah subhanahu wa taala nattiɓe ka makko ayi on sa woni hon Allah subhanahu wa taala in hiɓe fewjira no ɓe fempira annabi isa Allah subhanahu wa taala no fewjira no naɓira annabajo makko on ka samaw oyni hon oyni wa isi qala Allah to mande Allah wino ya isa ko anya isa inni no min muta waffika miɗo ɓantudema miɗo ay wa rafiuka miɗo ɓantudema ilayya kama mutahhiruka mi laɓɓine min alladina imorde ɓen kafaru he jedduɓe wa jailul lazina mi waɗa ɓen ittabiuka jokkuɓema fawqal lazina senga dow ɓen ay kafaru yedduɓe ila yawmal qiyamati heƴande dargal fedde Allah nden konde koɓe fanɗi o koɓe fanɗi ko kamɓe woni foloɓe ala inna hizballahi humul muflihun ay summa ilayya marji'ukum on fopp moɗon joni noon arnoɗo kawar leydi ɗo sali wadde dewal inni kañum juula jangata alqur'ana tefata ko honnum woni tugale l'islamu ɗen anda tugale l'islamu ɗen joyi tefali andi Allah tefali andi nelaɗo Allah ça fait fiyake dina bihi basiran anda ari kawar leydi ɗo woni ɗo ha wuri ɗo ha Allah ƴetti ɗum tawi tattali u bihi basiran anda ko wiyete dina l'islam e arde ɗo tawi kañum ko mapini ɗum ko fino fi dina kan Allah subhanahu wa taala ni onon ɗo fof summa ilayya marjikum on fopp moɗon kaka Allah woni ruttorde moɗon kefere wo julɗo o fiyake mo en fopp meɗen en darete dargal e henere wotere ay fa hakkumu baynahum fima kuntum fi takhtalifuna on say noon Allah o ñaawa ay Allah ñaawa Allah wiwnoɗo wona ihbitu minha jamia on fopp moɗon cippe fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna kala yawɗo ka adna toon golli ko moƴƴi jokki alqur'ana e sunna ha mayden tawi mo hoore muɗum so tawi lanɗo na haray taw hulu o hula hay fi mo mari assurance timmuɗo taw hulu wala hum yahzanun ay e wiwɗo kala yedduɗo lan toon ɓe marani mo yiite jahannama on ɗon noon o ñaawa nde tawde kanko Allah o toñata ay laysa llahu bi zallami lil abidi Allah subhanahu wa taala o toñata jeeya e makko ɓen ay toñata on ɗon o ñaawa noon e hoore goonga harande ñande jawdi wata feƴƴinde goɗɗo avocat wata feƴƴinde goɗɗo bihi basiran illa man atallah bi qalbin salimin ko golle moƴƴe tum watama feƴƴinede nde ñande ay ɗum ɗo noon kaka aduna ɗo woni ko heɓoto ay illa man ata allahu bi qalbin salimin ay on say fa ahkun baynahum fima kuntum takhtalifun mi ñaawa hakkude mon e konko lurunoɗon on sawni fa amma allazina amma non ɓen kafaru yedduɓe faw azibuhum mi lettaɓe ay faw azibuhum mi lettaɓe azaba lette sadida muusuɗe fi duniya ko aduna ɗo taw ay par ce que ɓe wuuray ko aduna ɗo taw hara ɓe ala e jaam ɓe kisiye ay hay ñukum kudi haray hiɓe huuli par ce que ɓe ala imanu billahi ay hay ñukum ɓe yi ɓe ɗeñƴoto haray ɓe huuli
ay o non non wal akhirati e ka laakhara kadi ɓe yanon laakhara ɓe tewa to lette ɓurde mawnude den wa ma lahum hara ala naɓe minan nasirina immorde balloɓe ay o ni wa amma allazina amma soko ɓen amanu gondiɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi fa yuwaffihun mi hunnanayɓe ujurahum joddiji maɓɓe ɗin mi joniteɓe joddiji maɓɓe ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala o toñata ay wallahu Allah la yuhibbu zalimin o yiɗa neɗɗo toñowo ay o yiɗa neɗɗo toñowo kanko tigi ɗo inni o harmi toone e hoore makko inna Allah harrama zulmu ala nafsihi fa ja'alahu bainakum haramu ay azulm mana toñe azulm mana toñe ko niwre neɗɗo si tawi woni a wuuri karle ɗo tawi woni haaji makko toñugol yimɓe ɓen tewo pasi toña fi hare ɓa on hiɗa mari doole toñaɓe salo jono to ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ñana darngal si israfilu si wuttoyi ka gotufal wuttoyi halade ndun gotufal immitama ahi nden ñande on tigi kañum immoy to hara ko yo behe behenno no jiiɓi hon to yarata on tigi immo yo hara ko bumɗo par ce que fiyon num toñe ko toñayno jama on ko ɗum wona niwre o immo o wara ko yo bumbumno renta yeeso makko ay e tawde si gotowal si tawi woni israfilu wutti halade ummital ngal gotugal wuttama tagorde nden fop majjugol harama kano reni ka daroyteɗo ay yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ay niwre taw wonana on tigi taw ka adna ɗo taw ka qaburu makko seɗɗo si tawi ni o surrama qaburu makko niwre wonantamo toon taw toña ko toñano yimɓe ɓen ko ay hiɗen andi ɓayni neɗɗo si tawi woni ko moƴƴanaɗo qaburu on si mana so wari o wallinama ha o gayni huɗo e baape wattama leydi ombitama ahi siki ko niɓɓiti ko hawa ɗon ɓeyni si malayika mun kare wannakiri si ɓe ari ɓe tawi ko neɗɗo moƴƴanaɗo ɓe landiki on tigi landal qaburu ha ɓe gayni o jaabike lande ɗen ha moƴƴete kono haniri noon ɓe yeññanemo qaburu makko on faami ha yaaja ha fotawa hirnangue ha qaburu makko on yaaja ha ko fota tawa funnangue e hirnangue qaburu makko on yaaja embere ka nanguien fuɗoyta toon e ka ngam mutoyta toon ay o hentinane qaburu on o jalbinane dambuɗe aljana ɗen uditanemo nemaji ɗin iwa toon ara tawama o nemino ɗon ha ñande dargal dari amma ɓeni siko neɗɗo mo moƴƴanaka neɗɗo geddo Allah si ɓe ari ɓe landeke on tigi ha ɓe gayni tawina neɗɗo moƴƴanaɗo si ɓe fokkiti ɓe faalina e qaburu makko on ɓiƴamo ha cabbi berɗi ɗi lutodira wontirnode ka ñamo ɗen altira ka nano wontirnode ka nane ɗen altira ka ñamo ay dambuɗe yitte ɗen udditanemo hendu yitte wifama ɗon lette kanko e lette ɗon ha ñande dargal dari ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni toña ko niwre rente to o wi min Allah tigiri mi harmini toña e hoore an min Allah tigiri tagguɗo ngon adon adna walan ɗon jeena sapo wi mi toñata ay laysa bi zallamin abid Allah subhanahu wa ta'ala gere o wi taw mi toñi mi waɗi toñi mi harmini taw toña e hoore am min Allah ɗum ɗo holli e jaka toña ko hunde hulɓinide kono rente e toña ko ɗum ɗon yewtiden nanen ayɗo buy juulayɗo janggay itta sadaka fami kono toñugol goɗɗo bagagol goɗɗo toñama ɓe konti ɗum ko zéro non ahi Allah subhanahu wa ta'ala ni ko on boni perduɗo ñande janggo ko on arnoɗo tawi hino itti sadaka hino horuno waɗi moƴƴere ɗi jeena sappo kono arata aɗa jogani haqqeɗi mo ma aɗa jogui haqqeɗi mo ma joni noon mbuuɗi ala kara ko sottoɗa ko ɗin ko moƴƴereji ma ɗin ko ɗin ɗon ittoyte ko ɗon yoɓoy ɗin ƴettoyte yoɓeɓe joganɗa haqqeji muɗum ɗi ay no hulɓini ay oyni mana amma siko ɓen yedduɓe fa yu'azibu mi latta ɓe azaba lette sadida musude fi dunia kal akhira adduɗa ka aduna wal akhirati kal akhira wa ma lahum ala naɓe minan nasirina immorde e ballo wa amma allazina amma siko ɓen mana amma siko ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli ko moƴƴi fa yuhazibuhum mana fa yuwaffihum mi hunnanaɓe ujurahum joddiji maɓɓe ɗin wallahu ala la yuhibbu zalimina o yiɗa yimɓe toñoɓe
o inni zalika ɗum ɗo natluhu meɗen jangane ɗum am andano ma meɗen jangane ma ɗum am muhammadu sallallahu alaihi wa sallama histoire annabi isa alay kay dow maɗa ay minal ayati immorde al zikri jantade al hakimi ñaawore yewtade ñeññinade haalaɓe pos sendidirɗe gonga e fenade ay o inni hon inna masala isa ande misal isa indallahi ka allah ka masali adama no way misal baba adama khalaqahu min turabin baba adama koye mbulmbuldi koye leydi woni ko taga mbulmbuldi ay ko ɗon jiiɓa waɗa loopal o taga wonki sorna ay koni qala lahu on sa o wiyani baba adama kun fayakun baba adama woni neɗɗo laati woni neɗɗo ay ko kun fayakun ko ɗum o yettino to nene mariama ɓawi annabi senna jibril ari e makko o wi'i ko honnum mi mawliki allah e ma suka hulowo allah o sigi ko warɗo wonde waɗugol makko boni annabi senna jibril inni mi nela e ma fi okkogol ma ɓiɗɗo ay o wi ko honno mi heɓirta ɓiɗɗo gorko men ma allah o wi si allah falama wadde hunde ko kun fayakun harande woni ay ko ɗum woni ɗo annabi ko ɗum woni ɗo annabi adama ay ko soko kun fayakun o tagu loopa ngal ha gayno o tagi ngal o waɗi mbandi goɗɗo o wi kun fayakunu e o laati neɗɗo ay on say o tagi noon nene hawa ka keeci baba adama ay bismillah ay o tagi nene hawa ka keeci baba adama ko ɗum waɗi ɓeyni sonnajo on andi keeci ko ɗon woni andi neɗɗo sino turade ko hunde turide wiyete keeci ay neɗɗo andi kaka keeci ma turoto ka andi ko hunde turinde sonnaɓen ko ha keeci woni ko ɓe taga ko ɗum waɗi si allah subahanahu wa taala ini wo sonnajo si a jonnama sonnajo ko ñande o waɗi ko waratama ko wonde ñande piyamo par ce que sonnajo ko huuɗo ko neɗɗo mana ko neɗɗo ɓoyliɗo jonnaɗa mo hakkille mum timma ay sonnaɓen ko ɓe ɗuytanaɓe haqqille ko ɓe ɗuytanaɓe dewal mana naɓe timmuɓe holli naɓe timmuɓe ay sonnajo julnata sonnajo hirsata sonnajo noddinta sonnajo wonata imam ay bon ɗum ɗo holliɓe timma joni noon si tawni a wondi e neɗɗo mo timma na an jogitortamo haqqille na an jogitortamo haqqille makko ɗen malgré no woodi sonnaɓe goye ɓe andanɗa hoore maɗa heɓe jogui haqqillaji timmuɗi tis walla ɓe ɓuuri hay worɓe goo jogade haqqille ayi no woodi e galleji goo si a hewti tawni a famodirte sa heɓay mo ton sa famodiray ton ko sa yiide e sonnaɓe goo worɓe goo ne ɗum ko ñaamuɓe haqqille mum famodirtake bihi basira ayi joni noon ko an gorko on jogorde sonnajo on haqqille maɗen par ce que oɗo allah hollima ko neɗɗo mo timma jonnaɗa ayi gorko goto no jonna haqqille sonnaɓe nayo ko ɗum waɗi sine wonana gorko goto yo jombo sonnaɓe nayo ayi ko ɗum ko ɓuuri hewde ko sa yi wona dewle ɗen ɗo hino waɗa probléme jiɗi man tawi ko ɓuuri hewde kon ko gorɓe ɓen woni maîtrise ali ayi sonnajo sa jonnama mo wari ka galle ma ɓeygu ma nde ɗon haɓa wonde histoire no waɗa o yo taw hara modi a maîtrise a tawi ɗo modi hande kadi e hewti ittu ka yitere on say noon si waɗa si réalisa fammi kono pensen yana kum wo ayni a ittira e bullal yana kum wo ayni a ittira e bullal marsata eyi ko waɗi sonnaɓen bon no metti fi eyi ko ɗum waɗa subahana taala mo impositif ko sonnaɓen ko yoɓe janne surtout dina l'islamu kam ayi de gandi kanko allah subhanahu wa taala o inni to sonnajo on himo jombire sabu jawdi makko ndin walla sabu ngari makko kin walla sabu diina makko kan nelaɗo e maki noon kamɓe mi yamirima jombugol jon diina kam ay
sabu no sonnajo on si o jangire tawde ko ɓe witanaɓe haqqille si o jangi ɓeyde mo haqqil qul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna ene neɗɗo janguɗo e neɗɗo mo anda bihi basiran ɓeydiɗo hino fota ɓeydiɗo ɓe fotata ɓeydiɗo ɓe fotata on toujours goto kala yo artir haqqille muɗum ɓeɗo sonnaɓe wona timmuɓe sa ƴettama jonnaɓe ko an gorko o maîtrisata a yarnani goto debbo ko ma muñño debbo on ko yo muñño gorko an kadi a muññoto ɓuuri hewde ko hande ko worɓe ɓe muññoto sa ay par ce que en hewti hande jamanu matériel jamanu ɗum andanda hoore ma ko ɓuuri hewde ko hande ko worɓe ɓe muññoto ay ono yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en nafi en wosi tawi woni do a heeɓi jon diina an gorko on sa ƴetti jon diina anduɗo diina l'islam wallahi haray a fawtike ay kono sa jambiriɗo sonnajo saabu ngari a jambiriɗo sonnajo saabu jawdi bon wallahi hesade par ce que ko saabu ko marɗa wo ka hakkundejo ay marɗa wo ka hakkundejo ko seeɗa taw yoyi ɓurɗoma ay ɓengu ma ko labba wo ko labba no gasa ko a yata perɗiɗi teppertere ay joni ɓurɗo ɓengu ma kadi ngari ay ayanta to ɓengu ma no ɓuuri aduna on fof labede ay ma ɓengu ma ko mari wo ko mari ma an ko marɗa ɓe ko marɗa aynata modi ma no ɓuuri fof marde jawdi ma wiya ɓengu ma no ɓuuri fof marde jawdi ay mais diina kan kulalalla ngal masa Allah so tawni neɗɗo on sonnajo on ko Allah o hulata a tawa an gorko on hiɗa fawti ko ɗum si nelaɗo maki ɓe suɓanike ma jon diina kan ay oyni alhaqu gonga kam min rabbika ko immorde ka joomi ma gonga kan ko immorde ka Allah fala takun annon oɗo jiyaɗo fala takun wata lata minal muftarina e sikkitiɓe si tawni ɗum ko gonga ay wata waɗe ɗuɗi si tawni gonga kan ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ay faman hajaka fihi kala sonjuɗo ma ay min ba'di ma ja'aka minal ilimi ɓawda yiwde gonga kan andura ko ɗum ɗo woni gonga ay goɗɗo arma e dérangegol ɗon sonjama modi an kadi a wattana yiila modi wona onon tun jangi ene a yaali alhaji kaari en ene a ɓuuri ustasi kaari en ene a ɓuuri ceerno kaari en nel Allah subhanahu wa ta'ala wiyon o wi ko hombo wawi gollude diina no haniri noon ko wiɗen nanen kom la yahillu li muslimin an yutata fima astil khasili daganta ko julɗo wo julɗo yeddugol ɗofitagol goɗɗo goye hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ay négocier hoore diina kam wata marsude waɗu maslaha ka diina acce famodireɗa ni hoore diina kam laha Allah subhanahu wa ta'ala wi si Allah hetti sariya kanko heneraɗo makko on daganta ko julɗo wo julɗo suɓagol Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam makka nde tawno bafa makko ko neɗɗo kowojo teddinanoɗo e nder makka Abu Talib ko on kadi neyimo ɓe wi hey Muhammadu falama men mapinde fi Muhammadu o falama men sonjude fiyakuji ɗi alhaaliji ɗi o tawri mawɓe men fof ko ɗin woni de men terto ay men jokka Allah makko goto ɓe wi yewtidan men e o ɓiɗɗo mana o ɓiɗɗo ma no gasa e famodiren wo taw hersim men innugol akkintinayi men diinaji ɗi men tawri mawɓe amen ɓe noddi mo inni hey kam Muhammadu ɓe inni yeetomo siko laamu o faala makka ɗo men lamminaymo hara o mara opposant e goto opposant ko o laamu o ha ñande o maayi o terto fi holugol o diina o terto ɗum fes o jokka ko tawrde mawɓe meɗen kon kon siko jawdi o faala men jonnamo jawli ko ni makka ɗo kon fof para bakka fof kanko ɓuuri marde jawdi o terto o wallina o fi diina l'islam wara o wolata fi ɗum fes o waye makka o ndaara kala façon rewɓe o faala ɓurɓe labere ɓen fof men jonnamo o terto fi diina ay Muhammadu wi hey bappa si ɓe ƴetti nangue ngen ɓe waɗi ka ñaamo am ɓe ƴetti lewru ndu ɓe waɗi ka nano am mi tertata ko wama yantigo anel hawa ay wonali koko mone wolde ɗo konko beelaye wonkiyam wama yantigo anil hawa in wahajun illa yuha ilay wonali miɗo wowla sina ko immori ko Allah subhanahu wa ta'ala ay yeyi ɗon ha ɓe inni joni yoɓe négocie o acta awa ɓe rewa Allahji maɓɓe ɗin sanamuji maɓɓe ɗin hitande ɓe rewa Allah makko on hitande ay
hay ɗum o yiɓe waɗata qul la abudu ma ta'buduna wala antum abudu ma ta'buduna walakum dinukum waliya dini ay hono ɗum holli maslaha ala e dina bihi basiran hey acce onon kadi famodiron hey wona onon tun jangi hey yonnu la ndaare ko nelaɗo ko jokkete wona hay goto jokkete en joni ndaare quelque chose joni ndaare so tawni ko nelaɗo wi kon wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli ay so on yeddodiri fi hunde ndaare ko Allah e nelaɗo yewti fi nden ɗon hunde kon ay ko Allah e nelaɗo yewti fi nden ɗon hunde kon ndaron ɗum waɗon ɗum ɗon wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli ay ko Allah e nelaɗo yewti kon ko ɗum ɗon wona alaji kaari wona ceerno kaari ay wona ustasi kaari ay farudduhu ila llahi wa rasuli ay ɗum woni kala on yeddudoma fi arima gonga ay min ba'di ma zaaka min al ilmi faqul ta'alaw nadu abuna'ana wa abuna'akum wa nisa'ana wa nisa'ukum wa anfusana wa anfusukum summa nabtahil fa naj'al la'natallah ay alal kazibin ay o inni joni si tawi woni ɓe sonjima ɓe inni ya terto koko wonɗa wolde fi o dina l'islam o inni kasi o inni joni are onon e menen noddon ɓiɓɓe amen ɓen e ɓiɓɓe moɗon ɓen ay noddon rewɓe mon ɓen e rewɓe amen ɓen ay summa nabuta hili on say wonden ay fa najji al yo wonu la'anatullahi kuddi alal kasibina dow kala fenuɗo si tawi woni hiɗon hooli ɗi sanamuji ɗi wonɗon e rewde ko ɗi woni gonga minen kadi miɗen hooli dinal islam ko min jokki kon ko ɗum woni gonga joni nodde ɓiɓɓe mon ɓen e ɓiɓɓe amen ɓe noddo rewɓe mon ɓen e rewɓe amen fof meɗen wonen e henare wotere wonden kala jokkuɗo fenande yo kuddi Allah wona e hoore makko ahi mi sikkasi ɓe wondiri noon si tawi woni juutay ay juutata ay fa najji Allah anatullahi alal kazibina ay o wi honnum o inni inna haza lahuwal qasasul haq ay ko ɗum ɗo woni qissa ko ɗum ɗo woni qissa gongajo on inna haza lahuwal qasasul haq ko ɗum ɗo woni qissa gongajo on wa ma min ilahin illa llah ay ala ko reweteɗo e gonga ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala inna haza ɗum ɗo lahuwal qasasul haqqu ay ko ɗum ɗo woni qissa gongajo on ala reweteɗo e gonga sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum ɗo woni gonga kon wa ma min ilahin illa Allah ala e reweteɗo sina kanko Allah ay wa innahu no kanko Allah lahuwal aziz ay ko kanko woni tedduɗo al hakim kanko woni ñeeñuɗo e golle makko ɗen kanko woni ñeeñuɗo e golle makko ɗen wa ma min ilahin ala wo e reweteɗo e gonga mana ala wo e reweteɗo e gonga illa llahu ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa inna allaha no Allah lahuwal azizu ko kanko woni tedduɗo al hakimu ko kanko woni ñeeñuɗo e golle makko ɗen fa in tawallaw si tawi woni ɓe hucciti si a noddiɓe a wi hi ɓay hiɗon hooli ko ɗi sanamuji moɗon woni gonga minen kadi meɗen hooli e qur'ana mon woni gonga joni are wonen e henere wotere wonde on andi fewdo jamanu men hande e jamanu fewdo e annabaɓe adiyeɓe wona gotum eɗon andi kamɓe fewdo on saynu no woduno kamɓe kala yeddunoɗo Allah subhanahu wa ta'ala lette ɗen cippotono kisan yo ko ɗum si yimɓe annabi salihu ɓe ɓe tornoɓe ni annabi salihu yo torana ɓe ñande julde o cippinana ɓe tabal hara ñamiteji ɗin fof no e maggal ɓe ñama kamɓe ɓe gurma enne fof ɓe hoolata ko annabajo Allah kono wino woni mi cippinay tabal ngal kono kala yedduroɗo mi letta mo lette musuɗe ayi annabi salihu tori tabal ngal cippi rabbana anzil lana maidatan minas samai takun lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka
warzuqna wanta khairu raziqina ay kono ɓe gonɗinano kono hiɗen andi yimɓe annabi salihu ɓe nde hendu ndun arno halkiɓe allah subahana wa taala indi no woosi a arino a yi yimɓe ɓen no ɓe halkirano no wawi exemple ko wiyete kon soppuru ka meɗen anduɓe soppuru mawnuɓe Fuuta Jaloo ɓen mawnuɓe Fuuta Jaloo yawɓe waɗi soppa rema ɓen ɓen hino andi si gesa simba soppama ha ba gaynama yoori sunnama ha gaynama julle leɗɗe ɗen ko sumi kon gonko yetta ton kon ɓeni sa ari no ɓay lette ɗen ari ko noon yirayno yimɓe annabi salihu ɓen ayi a ɓeɗo ko ɗum torno fewde annabi Isa o wi ni awa rewonen e henere wotere wonden so on hooli ko sanamuji mon ɗin woni gonga minen kadi min hooli ko qur'ana men woni gonga wonden kala wonduɗo yo kudde Allah wona e hoore makko ayi si ɓe ari ɗo ka henere ɗon ɓe wondi kala fenunoɗo on tigui andeno ɗon hi par ce que lette ɗen aray kisan kono ɓe jaɓano arde ɓe salino ko ɗum o wi ɗo fa in tawallo si tawoni ɓe hukkitiɓe salike arde ay fa inna la na Allah alimu himo andi bil mufsarina himo andi bandi on ay ko ɗum waɗi bandi reconnaissata mukko ay hara hiɓe andi koye hoore bonnere ɓe woni koye bonnere nde hiɓe andi ɗum kono mais ɓe reconnaissata sa inni ɓe ɗum ɗo ko ella hara hiɓe andi koye mais jamais hiɓe reconnaissa ay ko golle bandi ay qul wi'u ya ahlal kitabi kono yo yimɓe defte ta'alaw are kon ɓe ina yimɓe defte ko bani israila juif ko waɗi noon gande wirniɗe ɗen fop ko ɓeɗo Allah subhanahu wa taala okkiti ko kamɓe ada gande ɗen koye maɓɓe ada cippinede pulla Fuuta ni wo adiɗoma ɗanade o adatama finude ɓe juif ɓe bani israila kaka qur'ana ɓe daari ɓe andi ɓe wawi moƴƴingol avion kaka qur'ana ɓe daari ɓe wawi moƴƴingol oto kaka qur'ana ɓe daari ɓe wawi moƴƴingol courant kaka qur'ana ɓe daari ɓe wawi moƴƴingol baton foppu kaka gande ka tawrete e ka linzila eyi ka defte cippinade annabaje maɓɓe en Allah subhanahu wa taala ya bani israil uzkuru ni'matallahi alaykum an amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin bani israil jante nemaji Allah ɗin e hoore moɗum mi ɓurni on e hoore tagore nden fop ay gandal ko mi hokki on ko mi hokkali ɗum hay goto ay ko ɗum waɗi enen kadi Allah subhanahu wa taala yewti en woni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis weltor nemaji ɗi Allah nemi maɗi weltorgol nemaji ɗin ko wona bewgol par ce que jawdi wona ko bonne jawdi wona ko yeddiri Allah jawdi ko rewir ɗum Allah jawdi ko rewirdi Allah wallira miskinaɓe ko ɗum woni fi jawdi ko waɗi neɗɗo jawdi ma ndin ne wona sabu naadugol ma alijanna jawdi ma ndin wona sabu naadugol ma alijanna ay wona Ousmane ibn Affan kanko ɓurno jogade jawdi kono okkatino jawdi makko ndin ha mana nelaɗo inni kanko mana o yaafama bakkatuji makko adiɗe sakkitiɗi hande kadi hay hunde Ousmane ala ko waɗata hara Allah subhanahu wa taala tikkanaymo honno sabu ko ƴettano jawdi makko ndin o wallito miskinaɓe ɓen kon eyi tawi neɗɗo tawni o heeɓi ɗo jawdi tawni an jawdi ma ni ko be wirɗum ko yejdirɗum Allah wonna ɗum woni intérêt jawdi si a financier ndi ko Allah yiɗi yarle jawdi ma ndi noon sabu naatugol ma alijanna ayi o inni mana qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana bainakum ay are waɗen hakkunde moɗon e moɗon Allah na abuda ɗo nde en rewata illallah ko wona Allah ay qul wi'u ya ahlal kitabi kono yimɓe defte al yahuda e annasara are joniten Allah haqqe makko honum woni ɗum ta'alaw alay ila kalimatin e konngol sawa'in baynana wa baynakum hiɗen fotateɗe maggol ko woni ɗum Allah na abudu ɗo nde en rewata illallah ko wona Allah wala nusirku bihi saya en sirkantamo wala yattakizu hara jogitaki ba'aduna yoga e meɗen ba'ada yoga ara baban rewete e men dunilay ko wona Allah mana en ɗaɓɓanali Allah ɗimmo ayi fa in tawallaw si on salike ɗum noon on wi on watta ɗum fa qulu wihe ishadu seeda ɗon bi annana menen muslimina menen komin jibbilaniɓe Allah subhanahu wa ta'ala ay komin jaɓanɓe Allah subhanahu wa ta'ala ay
nam musidɓe julɓe leere men on yoni heddaniki en ɗo e 10 minutes ɗon wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 naton ka Jama TV sino wodi ko faala ɗo landade inchallahu rabbi e dans 7 minutes wawen waynodirde ka Jama TV inchallahu rabbi 78 116 82 38 ay o wi on wala yattakhis hara jogitaki baaduna yoga e meɗen arbaba reweteɓe min dunillahi ay ko woori Allah subhanahu wa ta'ala min dunillahi ko woori Allah subhanahu wa ta'ala ay on non mana wala ay on min dunillahi ko wala fa ente wallahi so hukkiti fa qulu wiye ishadu seedo don bianana men muslimina ko men jebbilaneɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko men jebbilaneɓe Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitabi kono ye yimɓe defte limatu haajuna ko fi honnu wenjanton men ko fi honnu sonjanton men fi Ibrahim fi annabi Ibrahima fi Ibrahima fi annabi Ibrahima limatu haajuna ko fi honnu fenjantollan fi Ibrahima fi annabi Ibrahima wa ma unzilati tawreta on wal inzila on cippinaka illa min ba'di sina ɓawa makko afala taqiluna enon on haqqilta ha antum onon ha ulay ɓeɗo ha jajutum hiɗon yeddodira fi ma lakum bihi kon ala e moɗon ilmon gandal falimatu haajuna ko fi on yeddodiranton fi ma laysa lakum ko alana on bihi e moɗon ilmon gandal wallahu Allah ya'lamu himo ande wa antum onon la ta'lamuna on anda ko ɗum waɗi so hiɗon naati e diina kan hiɗon wawla ɓay on anda neɗɗo noon surtout ka diina tawan tigi wowlu ko anda ay sabu nelaɗo maki kala fenuɗo e diina kan hara yo eɓɓiɗo joyɗorde makko ko yiite jahannama ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala inni irfuniga bola an ta'buduni ay katteɗo en taw andon e diina kan si innon ɗo naade toon golla goɗɗum nam musidɓe julɓe haray ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addano en ɗo hande leere men on yoni inchallahu rabbi ha yontere ande si Allah subhanahu wa ta'ala tawni en yo Allah tawni en tawni en ha yes tom den tori Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e sahaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e faljere ko immorde setan wona ko fandani den tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en haaliji men ɗin neɓɓirana en entreprise men on Jama TV yeeso okkan ko fallen kon denden ko holɗen kon kala mo Allah liɓi ko sattere bo ɗum yo Allah ettu kala sokaɗo mara yo Allah yaltin on tigi accinamo kon sama neɓugol mo kaso kala newno ɗo yo Allah dekkimo yo Allah yaafano en fureji men ɗin adiɗi e sakkitiɗi okkora en barki ma emen barkara ko men danda en Allah yawata danda en kata e kasara danda en sabagaño danda en bone iblisa Allah okka en ɓuttal e nder Afrique Allah en okku en ɓuttal e nder Afrique Allah yo Afrique fof woni union wona hunde wotere torki Allah fatiki Allah hiɗa wawi ɗum Allah waɗan ɗum Afrique torki Allah mi fattiki Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.